comme le yi dans Zobamia Teremia pour nous comme Pan Africa TV. On a comme de tomber ni tumenyu masu apo maletape ya tu fi vadas ne gadre plafa. Nyaklo doda sie wo nyabamia tu abedu do de mia de konu klemia po jojo manya wo ma. Mato gbe akoso adanle enyenye fia Ghana wo medu kata. Tapesia tape kana lo mi pomtwe na na mare na se bo wona e kemie de tumenye tumenyu masu afo. Tape ya mi sro mi apo de konu le miapo jojo menyao miapo nko kple miapo le kewonu kata na miasro kata le tepe ya beda ko manya glo na be ne gle yi be ya no gbonye beda sne tepe ya egba mi nu gede usro ge mi la magbe o poge
le blema mi to gbo me die do no do yo fo le ko no ye no no maka me wo no afi wo na gbetiti mi no mokata sroge egba mi no foge ble mi to gbo ke wo na beto gbo azuma amene shiagbe aforo fo fie gami ye ne maka mi no foge ble amaga shialo mama shio le efanyigbaje wo do motor ka egba wo no fie ga kuro no gbogbo nti de ka pepi de tubiaro le mi agbo gba ble efiado wo le bonye fifi la ke mi no foge cho afode dale ke demole na gomoru pelili na sukuvio le efanyigbaji le ke wo cho hele wo gbe mata pe ke wo na wo mi la na nye bu ka ji na na dibi akpere wo na antia mi afa kafo jesi ke na to akpere mi anti to enye 0243 408086 0243 408086 eya nya mi afa mumu amoyo akpere mi anti nyi cho ike mi meta yo nko afi wo na wu no awodo moto ado enye mausi gakpe na mi 10 Ghana cedis Moses Ali na mi 21 cedis ye na makanya afawu Moses Jijoli nkonye Jijoli vo nwure Jijoli 11 cedis ye na mi Samuel Ajafi na mi 10 Ghana cedis Patrick Atanguchu me dakbe ye na makanya efo achu Nobel Gave 10 Ghana cedis yo na mi Robert Akbaji 5 cedis John Mensa 12 cedis Emmanuel Amayaglu it should be Amanyaglu Amanyaglu Koyua Mgbava Rogo 20 cedis David Amateku 10 Ghana cedis Biatogbi Linus Dovo Jogba Ikenye Gbadagba Ikele Jijo Hom dem na mi 21 cedis Benyabe alakplawe na nye vanele tepe ke uyobe amasama efo Kenneth Chawuji Chosa Sekpe Mafi 20 Ghana cedis ene nami Mike Aji 10 cedis ene nami ne cho lakpo dugame efo Wilson Doji icho agave du ikoyoba gba kofe mena gbefie nyi oro pepere nguta Frank Kumuzi cho anglo we 20 cedis ene makenye no maji ben jito ne senkoya mafialo mefe vijije ne na mi 13 cedis Patience afi Ashiangbo 51 cedis menyanwebe ne cho anglo du ikoyoba chiame Victor Kokunyo de ka 15 cedis ene na mi nkoya ne cho dwapo Atanli Aina 21 cedis Atanli Aina Togo duade ko yona be mankudogaji Tobo Courage Kobla 20 cedis na makanye peace sebwabe badak banya bro ba ohana kpere mianti egba no be sebwabe jogbe seika amade chova gbeto yama gbeika gboji ponli ji uzova gbe yama yemi yona ba ma pese sema abeika bumola yenye wagbe moy ke zoge nala susumata mo bena do to wana ala bonu sian wi ke sege nala bambe bage no miawezo before no abede kakwi ne tebe ya pan Africa mi falo miawezo lake mi fo no a ya nye jijo begba mo dogo mi very good abi nya popon fine mi ajogo mo cho mi eji mi apo no gba nto maro ku onko de kono soro penye ya le begbe ma o mo glebo yombo meto alo nyenkwenye very good batokapo very good nyapo no dendo very good okay Toria marako nyenkwenye ako Gilbert Adolf Johumi okay mama Nyenkwenye mama jinyado chaha etonlia chosu Falkland. Lekanye togbizo gari fon. Yeah, me we le do. Bagadu is on amikan. yo tabai Obe mi do habobo ade ikan mi lagbagba jembe yo ale sukuvio kata le fenyigbaji mi ali opo gomerukpe. Habobo fon kodi. Makuye kwa gani ametefe Jennifer nyenye national president ne National Union of Town Students and Associates ta madakunembe National Union of Town Students and Associates enye habobo ika mio sukuvio ika mi banta mio micho school kokom abe tertiary institutions colleges of education
play traditional university so abe UCC Winneba Legon Plateau play Adako Atrako and what have you miva batabede look at me ha mi awo kemia kokpele mi afa school view benti o ye mi ha mi pelenti ya ta mido habo was chole 16th March 1979 le fakpere kala fa sheke bladre vo sheke tapo yo wono ko do too much tapo bladre vo atode ya ta akwabe habobo eshipa eshikate we one of in terms of finance sector kaka Mauta Mileji ta akwabe mi organize programs so abe nucha spelling bee recently hami wada kwenye health and security drive mi partner club police so security service so play health service abe nurses so play to mi va phone ne second cycle school so me believe better mejebe wanye just no so so agba no so ko yevu gba wenye our health also matters because na dey via phone dey all amakokomo metinge le school igava esron ota apart from be agbale nyanya alo agbale nunyanya ha we also push better health plus security on makata ha agbale. Okay, nyo maganu shile maganu de shile akbala bo na shile can you blow no be alone for to spelling be plato to ma spelling ma challenges ka o lemo amakaeleji you amala han ejiru mala kuma da excellence ne nye vice president ye nye board chair ne academic board tamakwene no to dia mi do bo yo mi da ko na nya sala no pola o play to do la kata to gbe na nye be obe spelling challenger enye enu so for activity ala ike mi ko detuma na gomeje school ike yevu gbe na nko ebe basic school. Okay. Ta anya activity ike ni wa be na anya spelling wa ko enyangonwo akodara ni wa twanyangonwo ike wo word akodara ni wa yo word now na a spelling. Okay. Ta nanya be mi be spelling challenger. That is in short, that is a spelling challenge. Oh, okay. Ka anumo wo amanya be mele boboy na ma aganya wo nye mo kaji mi to po ga fi ko le mo to gbe wo mi. You makale e manti aga yiji alo. Merekwe ma yiji ko na nye. Yo to gbe nanya be ekpo mi afa activities wa abale gbra ebe enye ganya. Atafa mi school view mi nye mi pebe enye na yi kan yakoda to mi akopele mi o devio alomio no view ke wo le gomeje sukua enti ta mi afa ganya ogoma mi wona na sponsorship letter kona bibie na pepere nwucho do faro america kalo ogbobe no akpele mi enti sometimes ha mi ha vehicle mi ha mesia mi te ko kpele enti be na watan awo aiji. Okay. Suku kawe me mi depo ye no kawe nye mi activity no kakwo mi wokpo le venigbaji po mi agboro be mi school ye me va wonu ya le po alunu ya mi atia yo school de ka varoa. Okay. Madakuma Dungo Globe recently hami wo health and security drive. Okay. Me yi St. Catherine Senior High School Agbakofe. Okay. Me yi Volo. Okay. Volo Senior High School. Okay. Yeah, me Gama. Me gavai Adi Dome Senior High School. Claire Mafikumasi Senior High School. Unfortunately, me have target nyabe mnya chale second cycle school so kataji, but per calendar you have various schools so however we fell short le afima time meeting me chale second cycle school so kataji. Okay, we are happy birthday at least. Nyafe aims and objectives here mi kwa dala nyebe mi achieve meeting be away. When it comes to the basic school so meeting be chale. For instance, spelling challenge and me war. Alo ami have made in addition. Ye ha mi chale. We involve about 184 schools, basic schools. So le Tong, being it Central Tong, North Tong, Play, South Tong. From the basic level, me engage about 180 plus schools. So I meteme gayo okata from ko.
ka fifi la ede tepe mi va fifi la ede no ka tutu tu nye mi apeta do jinu afi mi va gbonyele tepe ya okay madakwa kwa mi ada select dem your mama na wa phone choti na mi mama ga mi le bo Okay, tadoji nu ye tami vagi e tutu la nyebe nya bie pepedenti be amono akpelemienti na spelling challenge ye na mi ko de to ma nya tan awo enti do amone wado asilami to gbo be mi on to mi le wonga ka mele dedemo etami hene pedenti to ike wakpelemienti ne miatan anyogbe natan adibo etami vala nenyebe amade etibi akpere mi enti fifi le ya number de do le ike pepere nwa to number magia number ma obe nyinu po pictures you all new ya school kamenye alo tepe kanye o okay madakwa kenye final edition na baku first picture yenye final edition na maiden neutral spelling challenge double RC basic ye onye win tadevia movement wonye champion wonye current holder so ta wonye normal de mi wu heya no ha mi ava ho trophy I love see that currently that the whole tongue north south clear central tongue one those are 2 champions. Okay. Next time let me go over where me na me anya ka ma pop matia do amolola ba cover anime your number e kan me no pola le to do me number e kan nye bi amale hie pepere nwu a wa kweto ji ne me a okay alo nye bi amale di abie no makuku mitwi a number never ma yo tonye yenye price a yo 055 14 61 880 Gatrovieka 055 14 61 880 Hamanya national president Amatefe Jennifer. Okay, number bubala hagalia. Madako nyeva isayo. Network here. Tonye yenye 0244 20 8196 0244 20 8196 nyebe bie nyebe di susu kata nuyo kata wo mila onye ton ko mi limit do si anu now Marakuku ka badongo na punu va medi be yakono na legma ha na ofu ela roku hela ko egbe ba ti je special question de yakona no susu kata ta badongo global union no kwenye national union of tongue students and associates ta tongue malagama febe tongue north central and south kaka associate malagama ha ena monu popo amoye kamo onye tongue vigigio kaka wo ha they are showing interest le enye won mile nyako bi amadele maybe Anglovi onye amadele Ashanti region Ocho central region any other region eke over kpobi enye mi wo me enyanko na ye covid ever ye ha that because of associates malagama ye ha atakpele mi nti nyapo no amoye ole mi ekpon fifila ya na mare kata ohebe mare ne kpele mi nti da gapofu ya ma bi but be ne fakwe na no pola kude mi afa ha bobo nti be na kpele mi nti okay mara ku de fifila kana mi lengi ale no pola kata le mi kpole mi sama mi la kuku de na mi la kuku na be no akpele mi hu be anu ye wo gami ya na wa ayingo alo na wa nyo Lusu be na mi le nu wo ma mi hie na aga bosusuma de kemi akọ support nu ikana be wa yingo aha ngo yive ngo yive o fe kapo jesinye 055 1461880 055 1461880 ine na makenye 0244208196 nanya be do ma hie didi be ya gberon voa metengu no bakabo na mi over na to ayomi alabe mi ko fe kapo jesi mama mi ofe yide enya kala si wona no pola o oh mazamon pokwe makoda pene mi onu pola kata bega siaga ma ubanku neno Pan African TVG because o wonu to mi o de konu osronu to fianu le mi o de konu nti ne de bi anya de konu adodu e kwa
unkumega jule Pan African TV ji support na miongo yi ha mi don kunya nye sukuji sa home medide ma come on kwakwa ma dogbene na nye dogbene na wala asafo wenye fo mi okata president obi madakuku majibe madakpene miafe 3 MP so kata choton honorable woyome ablakwa honorable Gabi ple miafe PCO especially Southton honorable Maxwell Lukuto maonejo kata no le mion ko se majibe madakpene kata majibe madakpene madogbele na nanye ha le mion ko se mkwenye favor dika kwenye special party ade ha onkwenye Frank edole kumboni o special party Frank abi your special party okay mi ha mi do gbe na mara fi mi ajosi mi we ka banu le bato kapo okay yapoto yo banto ma dogbe na nukola okata ya ko kwalenti ama dogbe na nyamanga tatanya kwasi modo le humi akofoma wow ble nye fomo to kata ikele mi ekpom mi de kuku be nukola ile mi ekpom a anu wodo na ikemi ko de tomade to mo be mama gble wunu ye gake ma do ta flache be nukola ikele mi ekpom a do na ikemi ko de tomala enye nu ikalolo ta mi de no pele ni ntide mi ana ne ton na wa yingo enyo de beda ko manya gbro no bomo yo over we wo nyo ye ho ma won do alo alabo pa didio kata wa jeme mi kpero nti alaba fo ye de mo la afonye onye maganye ba oleji fo ye mi ano bi no va agbro no ma media megio akpo manya gbro no mi dance ma ye de kaji mi ahomye mama ga kwese mi ahomye mama kwese de kaji le gafofo ya ma nanya ba mo kwevoa afi me ho me mama fe video ade fe ha do na je gomenam afi ma ho mama kwese alebe egbeto ma ayije mata ko manya gbro na mi kamele mo kpom na mama kwese ho ho ba bia yo lete fe ya ma je ba bia o nti dodo gome hafi aha no mo kpom na mama kwese amagbanto fe ba bia alebe ma gbro ba bia de na mi to gbe kanya amesha gbe azuma no avado nti amala be bia be vototo ka ele tokosu ple mamishi alo mami wata do me maham mano omokpom na ye ne make amre miano ade eva tefe ya nyi chokosira eva ivo motiva tunyo afa ba ebe ahohie yenye mi mama be ahohie yenye taiji ula ho na edibi asena na gome eva Pan Africa me vatum ebe ye ba bia nye be fufutu to kaile enu ike uyo na be ahoke bele ahogu domi eba alaka uzana no mawo numowa ele deep no be ahogua leblema na nyebe nchuku ye esrola ahowom le ahogo dodo ma me domo le gba egbeto mi le yevu fo nanu ma wo mi le gba ntui ke kwa efenti nane yo cho wogo na nyonu odo yo ba ahogo tano wa hovone yo tuo ahogo ma to amaro wonu ahokea yenye nuika na nyebe amakua na nyebe ntwokua nyonuika nya hosia modo ojonu ekaika udola lima afi odo gola ma yoyo be ahoke ma de konu fa kpaji amayu kan na nyebe oye ahogo tuge na nyonu wolie be ntu ade amajura na fatu ahogo na nyonu ma na nyebe ahogo tutu ojego ma yunla kama yo be ahoke wonla ne ochiabaji no le ntwo mo twogo na twetwo busu kabo ahosia de ke no anyekpo no dovo a ye bakone enya meje magole TV jo aketepe enye esrofa mi jagba mi atonyele mi yo mama hwesenam alaba mayide nyemfe fi
gbe na be mi trɔ gbɔ va egba me dze mia ƒo nu kple ɖetugbiwo le ʋenyigba dzi ke nya magbe wo dometɔ ɖeka nye mami shi ke mi gbɔna va ƒo nu kpli egba mama me do zɔna va Pan Africa TV. Hello mama me reku nya nkɔ sema. Hello mama me reku nya nkɔ sema. Yeah, mama Maraku. Okay. Maraku mama yo unkoblibo unkona misa unkonye medimi ajesi ame tututu nenye. Yo Maraku unkonye nya mama nyoko no bahe si kwesa. Maraku cho dukame. Maraku macho ziopi. Mama egba midibe mi asro nu cho amagbenti ye midibe na jegomala midibe na fia nu mikude abi makunti Marakuku yo akpe nyenu kpola o le toji sa mama Maraku yo tobio mama mani banami enye miano vi mamaga nyoko no bahesi kwesa nko ya samile Maraku abi makumaku neneba abile madenchi ikama kukumoa Arakwa ma aji awo agbosusu waji dafatri a agbosusu waji ago aka madakuma nya ago yeye ago ikawo dokpo yo maraku awade naji gbosusu na kli wo fufli wuli asie dem dokutu gbawafu na wo pu awo tri wanoba awo na no tiola ba wona ele da fatria ha jige aya ba woya ha agbosusu amama asia de ihe na fu wo tui ha ba wona apo pakle awua atake no chaka da fatri tutu akle wo atake a madaku agoya ka odia nyomu ko goya odona madaku na jababa na wa aji wa tojoe wotoje wo mafi no wa fikwa na tu ihan mida lo matwa madaku azra naji da patria no koda azama wo brijoji wo ko bia kodama na bia la fo wo kwida numa adama kakana nyeba abia la tapai kama atako kodam guamo naji etiko wo dama kono bia fum akron kuma na bia nwida ana kron kuma na bia nwida voa Goya ko otoje wafia na vuvida abiamagba afi ocho da fachifu fuwa pakle awo fufu ya otu chaka afi wokui aga koda abiama kwa able nukaka toagbe watui aga wene na maka aga no wonkwa abimakuma azugbara gbenya akpe kakaka mama kefifia medibe mi yiji ala be na gafia mi gbogbo me janle amade ikenu meji Germany o yo ji be yawo ajanla de to gbe ikene yide ajanle jirafo gbobe ya gbogbo me janle wa mo no jajiran pito to medibe ne fia dodoi nyenu kpola o mi le toji sa mama yo to bi akpe na yo madaku menye ba amade Moji Germany no lati asiga nana kama jaji no atichala onyo mukaka wo mola ko unda kama ji Germany magba ko yimola madakwa maaji toto kuji ifakuwa toto kuji kuje makata na ji gbosusu waji garlic kwena ayo waji akoda ka avato manya rito waji madakuna ji de naji frekese wamaton waji balichi jinto ya de adeleje na asio mandra madaku asio mandra ya naji vovo matapandra ala wamakana vo ateke naji madaku wamakpakla na gojara ya kala cement paper man madaku na nu ya ode frekese na fufli wokoto tonko jiakpe ayo pe gbelechi mata fonu danu nu ike jojo mudeji nu ijime ole na fonu danu fio ko na kweda to ma no to madaku no to ma oga no nu fo
nu ijime ola la gbeme leke nu moji jemne nu drama ola nu keke meji jemne okwa yana no nu fom de nu afi wo no tom kana to amatika o mavo fio ko na ko nago jala ako tatiji le to ma wo twi pere nu wo he dada jala gbema wo no lelem na iti ala pa na no nu fom wo no egblo nu ijimo na lelem wo no gblo apa agba adodo nu yo jimola apotani tobinya Togbi agbena o yenye nukpola o be yo dakpe manya gbena mama hafi ne madashile ntiwo agbanye zigbanto eke mokplo ba tepe ya na yi do ma mokplo ga ba studio ala bia gere de kono am tontonto vo ameje ma bia mama ameje ma bia bere mamishi ebe mamishi yenye mamishi kple amegashi avuvu totare do le do ma bada kuku ba me ne mi akpo yi bada kuku amagasi awowenye avudalao ama yo danavua wowenye amagasi akana nyeba manya vudasi ozuba mami ko wana ola wa yo ba mamisi yene nyeba ablo wana hawa yo ba bloshi nanya bakesi yo ba bakesi gaka mayo kanya vudalao wowo na ba amagasi o Mama anobobo ebe nyenu kpola o akpo wo number na nyebe ama de be ya bie ndeka va de mo chugbo wa na nyebe wo lebobo na wa kana yo number ara kuku yo nye number ni 0551 46 3040 0551 46 3040 Mama me dakpe ebe ye le dukama bada kuma le diopi kakadeji yo merci mama me dakpe be me yo wa ne to anu de ke eme no nyu na o bada ku yo akpa na o akpa kakaka me dak yo amanye mama hwese ma toji ko be mama ga hwese efe nkwa me yes mi gagamre de konu ma egba ala be me dri klikpa be amachichi o kefie amagbe o chogomejija o me gale o me gblan no mo di o afiu ye doda sie wo nye be ma twe no ha no fiami na mi awe ala be du come va se sem nya me sia me ga poga no koji demu aha o fie ne boboale voa menya nwe be ne bi la amachi yo metima ngede ndeka varoli wo ha fiva no amagbo udam susumata mejina be na yo na nye be pe no ba mete wi wa ne mi kpa va na to an yo mi le pe ka josi mesebe egbe nya yawra eva ye nya birthday we yawra eva ye nya we mama walelo we mama walelo we mama walelo nka goma we mama walelo we mama walelo we mama walelo nka goma we mama walelo we mama walelo we mama walelo nka goma yo mama ya nye togbi ya pom ne le fia nye togbi azuma ameneshi agbe togbi bodo zona va Pan Africa TV togbi azuma bodo zona va Pan Africa TV Hello? ya togbi mereku awezo Yo, medakbe be me yo wa ne tonam akpe kaka. togbi me dibe mi ayide mi afa magbe efe nufa fia oji vo hafi mi agere tefe ma egba babia de le gbonye fia cho mi afo ike wo yo na be efo kwami evi tonyi ebe ma bia obede no be tokosu ebe no be tokosu vovo toto kai le tokosu ple mami sialo mami watadome Yo, meda akpe medo bene nupola okata enye togbe asuma ameneti agbe gera basaji. Yo, obe tohosua vovo toto le tohosu ple mami dome. Ni tame bene nema obe tome hosu no yo amere alo wo yo nyare wo da hosu de noa. Efi abe Amerike pache, ame gbọgbọre ike pache, tano be eto me hosua, gbọgbọ ike pache ne eto, gbọgbọ ike pache ne apu,
gbɔgbɔmawa ye wɔyɔ na be etɔmexɔsuwo etɔmexɔsuwoa wo gɔme ye mami wata alo kemi mi le yɔ gɔ be mami wata awo mianɔ etɔmetɔwo elabe mamia ye nye enɔ le ebluwo megbeme gake le míɔ mía eveawo la mi gbɔna be etɔmetɔwo ame ɖewo ɖo enɔ tɔmetɔwo ame ɖewo ɖo etɔ tɔmetɔwo hafi ame ɖewo ɖo esrɔ̃ tɔmetɔwo mía mama yiwo ke wɔ nuteƒe le míaƒe subɔsubɔ mea yiwo ke so etɔmea ne wokua wotrɔ yina ɖe tɔme va lena sia me abale yi ke nenye be ame ɖeka fla ame ɖe ku zogbeku ye wòva lena sia me woyɔna ame mɔ be zogbesiwoa nenema ke ye wònye be mía mama kple mía tɔgbeɖewo yiwo so tɔme va dzɔ elabe amewo so ave me amewo so atiwo me ame ɖewo so eba me ame ɖewo so elãwo me ta ne fi ke so va dzɔa ne kua gatrɔ yi fi ma ta mía mama yiwo ke wɔ gbɔgbɔmedɔ alo dekɔ mía tɔgbewo be subɔsubɔwoa nokua wotrɔ yina ɖe tɔme ame mawo ne va la si amewo la womedena dzesi nuyawo ta ya wɔgbɔna be mami la si amea gake etɔmexɔsua ŋutɔŋutɔa gbɔgbɔ yi ke kpatsɛ ne etɔ ɖe sia ɖe ƒomevi edra nye atapo edra nye gbagao edra nye mɔnɔwo edra nye tɔsisiwo mawu ɖe kpatsɛ ane nene ƒe gbɔgbɔ kple emelãwo pete gbɔgbɔ mawo yɔna be etɔmexɔsu. Papa akpe azɔ bie le dzi ge kple amagbefiafiawo voa mereku ɖa nam miniti ɖeka pɛ nye producer le ɖoɖo wɔm le amagbe ŋti 1 minute mereku nɔ dzi sia 1 minute nam efo Moses nyefo dzitsɛ nenami 50 cedis efo Geshin Kojo Gogli 15 cedis Ernest Bishop Hodgson Boso nenami 21 cedis Steven Amuse 21 cedis Moses Vivant 10 cedis Akoli Roberto 50 cedis Geoffrey Ohini 31 cedis Goni Mike Atipo 21 cedis Christian Amagache 10 cedis Prosper Fianlo 10 cedis Peter Kavin Utoigba 30 cedis here na makanye Efo Kwame Aguze 10 cedis Uhaja gbagba na kpere mienti 0243408086 kpere mienti alebe wona ya anu sosoro yo katante wa no jiva ela be ganya ewunye papa mere kuma trogbo papa nyi chokosre eva ya amobe ne fia no kude amagbo ntivo amagbe ke obe to kukude de na gbugro ide megbe afonu 20 eya enye wanga chigbe obe to kukude de manu yo kata ne fie cho wanga chigbe ntia na gbugro fie yo egba afimi ayideji yo me gbugbo wanga shigbe te o ga yo na be amoma ji wanga shigbe ma amli ma fre akigade wonye neye be elagbe ya me wonu sianu meji ajina o etroto me eyide solime eyide moselemo obo eyide huno obo boko kapete ragbe ofisia ya ifobe yude kema ga yona yo luka o jagaba na va kuwanga shigbe ma fe eke vonu ike elebe na wonye be ne yide kupe de mega ko eyi gakpo na neke mega kancho ateji echeti alo akire kese ko be ne ikwi ya te ko tuke alo ne tuke atenye klasi nengere jagaba na vaji adiba ke jibe afa alo jibe adi kene daraji aben keke ton keke ne kola di la bobo yo ne fo ne be enu ya gboba fe ma ti ameke gboba fe me a eja ko adiba ma trophy ke gbele nuantia yenye be jimo a trove lobome ne troa
akɔda de kɔmi ne fo eza gawe ve tututu nakɔ wɔn gasia be eke akela na jagbagba nakɔ ŋɔ adiba vɔ me ga do ɖe godo na ŋɔ ne wa yi me nyui ɖe na sɔ da ɖe agba nyui ɖe dzi adzi klala alo takuvi he na tsɔ ne nɔ fu ma abe nkeke tɔ nkeke ne va kpɔ ekpɔ be edi koa le ŋdi kanyi me ko na le tsi fain ataklala alo ado nu he ɖe anyigba ana anyi ɖe dzi akɔ nu ya da ɖe dzi ado gbe ɖa agblɔ be azɔ ko ibe nunyɔna mo di na yi ba yiwo tɔgbo be nunyɔna mo di na yi so aba di ba yi me seme nuwo di na yi aba di ba ye da kɔ asi afia di ba me ɖe fi ka tsi ma le ne fia na kɔ eke gbadza kɔa na kɔ asi nanu adiba ma ha du silo anɔ du mega dui agble ku adi o yeta mega va ku adiba ke lolo be yava dui ne kpɔtɔ anɔ ha anɔ nu ƒo be o azɔ edze be nakpɔ dzidzɔ ne le wɔ ma nakpɔ dzidzɔ ne lɔ enya dzidzɔ ha ɖe anɔ dzidzi hallelujah adzi ha ɖe ke kpɔ be nye dzidzɔ me ha na o. Ne ma te dziwa dzi music ɖe kaseti ɖe ke kpɔ be hanyɔ anɔ dzi anɔ ɖoko ʋuʋu aha nuyɔ pete aɖo fio ne ɖu ni yewɔ vɔa adiba me etsro ma edzagbagba akɔ de tome atoe wame nyui ne me vɔna dzi adzalɛ ɖe ke nyɔnɔ wo ŋutɔ akɔtsake ahe te ɖe na ɖe me. Nkeketɔ sia nkeketɔ na lɔ le vɔ ati ma yi ke ekɔ ŋɔ adi wɔgasi ma eke ma yi ke ne kɔ ŋɔ adiba ezu atsetsi na atsetsi ne fɔ di ko na kavi ɖe de nu me klikliklikli azɔ be gbeme le wokpɔ le ɖuɖu ɖe nu katã ya yi ma kpɔ do ha yi ma ke ve la diva ta hafi la gbe o ɖe kɔne nanɔ nu ya wɔ ne nakɔ wɔ agbe nɔnɔ na woƒe agbe me la trɔ nye me ba azu milionia vɔ eyi hiã wa yi la wɛ eyi hiã wa yi la kpɔe ne dɔ dzi le la kpɔ dɔ ne ga eme le tɔtɔ ɖe asi o wa ega la tɔ ɖe asi o amlima ƒe nue ma me da asi le ŋuti ne nye wa gasi ƒe amlima ɖeka me dzi me ma gakɔ na. akpɛ woyɔ magba ɖe be wòli kpekpe alo. yo woli kpekpea enye ama ɖe yi ke míatɔgbewo wodona ɖe woƒe agbleƒɔƒo wodona ɖe woƒe sileƒo woli kpekpewo ne be woli kpekpe be kpele fiɔdze kpele dɔdze atere kpekpe be tsetsɔntse kewa ama ma me seƒoƒo yelo ŋutiɖiɖi ɖewo ke nɔna tamea ne gbe anuma kakaka ekpɔ ebladre vɔ ɖeke ke wo gagɔna be 71 french me wogɔna be 71 ne gbe numa adi babanti ɣea veku wɔma adre asɔkpe ɖe nu ya ŋuti atui wame ne mevɔa nadi akɔtɔɖi amigema gale yi ke mía mamawo wɔna ta adi ne dzi de leke le wɔ ge edakɔ nyamanuma adalema wome le ne wòwuna zive le ƒe ɖeka me ta ne be ya wɔkɔ wɔ ɖeka kɔ yi ke nya be adalema me lolo me ate le wòavɔ zi ɖeka. Leke le wɔ ge adze atikusa ŋutɔŋutɔ ne wòaɖi ya ele le ge ne kpɔtɔ abe miti wɔlo alo miti wuiatɔ wòaƒo zaga wuieve tututua ya ele le ge kafi ale adi amidze yi ke edze mele mo mi gbɔna be kɔlɛ adi de adi ma sugbɔ akpɔ
ne poto abe mi ti wo ne abozaga ego kwa atami jema so tami me le tange bele be ne va le sia ma va volunteer ple ano mu fobe edi o lenti jojo me fi pode no ka o lenti egbe ale ita ko ya peloji kene sia mi avokwa no ka edawo edawa da baba ne sia mi avokata ko tabe mi ti o me to alo me ni ne wa fo ta ga le ve kwa iya da jesi ale la be na gbodira yin na le ela bo me le na ba yin gba da ko ne iju wa wo polo ano le sota me ano mu po sota me ka le nyore ka me da le na da ko iju ne le ka ba do anyi gba me bokwa ko chia na do ya fo ine do se mo ko tutu nti ne ko ikata na go be atutu nti bokwa ebu ga re ve ni ti le karo mi ti o me to me ga wu ne mo ko na do le le pame ne tutu nti wo bete ko na do go ne na ipora re nti so ta me ka ba ko re go me na go be gbe a ipelo ji ta i ko gelo no bi nye o te va jiro na ze pa ko te va jiro ne keleti o te va jiro ne zogbedo adole me mo mu ma na ewu e ni ba mere do kure ncho ku za re ncho ntototo ne le si aboa ne mu ka na ma ba pegire no na me na me tekta mo alaja foku amelaja foku tobi amagba me de bien se le tepe ya fifia me de ma bia ba biare kure mi afese gbetope jogbes avomogbona afo Oscar Christian Nogbeji 21 cedis, Daniel Abuji Yao 21 cedis, Akakpo Simo Tosu 10 cedis, Agnes Tamoklo 20 cedis, Egbenya Felix 10 cedis, Ama Nunekpe 20 cedis, Abigail Kwashi 21 cedis, Amedekanya Kafri 20 cedis, Bright Dopenyo 10 Ghana cedis. Wohana ton akperemianti to 0243408086 0243408086. Tonyeli onamenya ba nye voice ele anyigba ta mi kweji vi obe voice ele anyigba ta mi kweji vi. Togbe mi tro bova no be amegbeto pe jogbese nuka nye jogbese ye do woli na jogbesa no li am lek do hia bo wali amepe jogbesa nyanu kpola wo le toji yo ape ame George ga ne be sesi memiele megano agba jemo sefe lolo megano agba jemo agbemenu nyo sesi mewole megano agba jemo be miefe sea yenye miefe jojome miefe se elabe amugbeto de sia de yike ava ni bayagila eva ple jojome de eva ple sedede yeta nenye be oji amugbeto va agbegbo amea neva jo de agbegbo amela anyigba bia na gbeni be ne ihode awode sia odia ne lo de ja atiagbe ne me lo wa ma panzio ke ti huji ta mi to bono divia o bia na eseta na de vima wa anya eseyi o plova hihia me le afama glome o bona be poli vo amenye duresi ade nya nu kude apauncio abele egbe ike mi agbabe amesia me va la pa wo mo eya be ne jore hihia me kwa wa na jipi o be se jipina na obese a woli na ese ne ame do le woni na oli na obese ople nuka etu iko ko mena eze etu iko kuna le to mededa do obese ole la omeli na ople tuo wo bia na benoza etu je yokoli na meple ko jedele wokoli ne amedo le oja li fenawa o mesi abia be no ji baba pokwa vide de tuame kabi wa li sena vo havi wa li sena ola ejebe nu ka no de gbechi no wa
wa de aklama no wa de jogbovo no e la be ne betiti ke kovia ye na aklama he na jogbovo fuami ta je be no le timano voa ele be no li se no e la be gbe ani be wa apa na mede ha afoya le la be tami akọgbele se osi ye no fu ne va yide oko ida gbodo zumia ye aba onuka ye aba poli afi wa gbe poli yete kake ese me afako na nu mo kata se ta eya be amegbeto de siade o wa fana wo o me wa fana wo e gebe na liste ne liste a e wona be afo le seli ni mamea ye wa gbono be dagunuyo dakora ufo dagulayo voa menya mesia me for me vi only na say now amado le o mesia nto le gadi vo afi over kedo ko wa de gbechi no ada klama no kwa o de jogbo vo no ko evo amado le la no igbechi le fe no ejebe no de woli la fonu now no benya de woli la fonu no kwa ke na ko be yife agbememo evu amedo gbea wo afa na kwa o do megbe enu mega nyona na wo amedo le wo se na wa ameyi le si awo gia menya me mela wo si ota ko wo si akwa me ame ela wo bonya ikele ya ko le ta ya be amegbeto de siade ke gbenya jo va agbegbo ya mekwa ejebe no wotene tagbi alaba wa wasena ma medak pe manya gbere wonu medede wo katata ne amade le tagbi amene shagbe azuma dima tepe kai wa pele yo tobe azuma amene ti agbe a enona agoti me petwe enona kliko home lotako tabi me dana na togo me agoti me batume vomete nona kliko home lotako ko te fa so tagbi atwana mi o kafo jesia yo afenye kafo jesi ke na me de yom ko atekere jinye kaba yenye 0244 183096 vone le togome ya be ayo number mala ejebe na fo 00200 234 44 18 396 tagbi medak pe kakaka de wo yita de yeho amaunla mi gagodoge yo emene nyona o papa akekaka metotogbi akoso adele medak pe manya gbere no togbi azuma amene shagbe be me wie atogbi tonam eyai medro fifia be ma no wo ma leba hafi wona na jegoma aleba mi afsoro no chu amagbo nti mia no ji pepepe hafi ferekalu no alo leti adenada enya be mi adesi amagbe de sia de kele venyi gbaji plenu ike ocho he woni gbere tinye le gafufu ya 0243408086 0243408086 wona manya be egbenye birthday alo egbenye jigbeza na datugbi ke oyo na be amesawu Sofia datugbi ya novio kenye Moses Aniaku William Amesawu kple Delali Aniaku wowe le jigbeza ebiam na ofe datugbi kenye ofe domle kra obe obi Yehowa ma ofe agbedidi na o benu sia nu kata ne dilagbe ya me ne jeji na o ne vame na o na lebenedoku na dobubu na ujilao alebe nu kata ne dilagbe ya ma ujilao wa onuka wayirao wafochire na wayirao aglobe emenenyo na o eya echo no fi kata egbonye ya eyi danzo be mate kpo be babia yo kata le tefe ya mato ando babia wonti ma ha babia gbanto cho ebe enye nu fiela ye fen konye Bismarck Ajomfo Matthew Bismarck Ajomfo Matthew aba no fiela menye babia ye vanazigede va
afibe babia no papa fo mete no nti do mu ebe babia gban ebe yo babia gban to enye be vovoto to ade do le kan le to ble museto do mi maha ebe le evegbie do mi afibe le no papa fe vegbe teacher lo vegbe no fie lai wonye ebe vovoto to ade do le nyagbe kan le to ble museto do mi maha vovoto to gande le me vegbie akpaba le gomejeje ke yevu baba jagban ngonro gomi ni me karijibo galam nwie hafi ngoro no dare na miu ta miamia fa vegbie mejo alo le mi le srom egbie la fawum le kofum kple dugaum kple totoa me le monwie toji zomo vegbe adagana le nyamenyeli ababubu le eli ham de sede ne glo akpinya tututu nya dibi aglo no be kanleto nye amade kan gbogbade damegbe ne fe musai kalesi be di maga komeka le vegbe ma no be kanleto nye amade kan gbogbo sesa de damegbe ne musai kalesi ta amema fe musai kalesi a elesi le gbogbo ma musai ye la memasi ta amama to gbia umanye nguseto ka bo yo be kan leto anoba mare nye nguseto nye kojogbe ngusei ke la masi agbe memi la ame akota gbajalesi enu odobe ye woge kwa awoge ne woge ha woge amesi ama afwase pele ne be we amama ye mi yo be nguseto ima vono gbo be kan le kwa gbogbo manya gblomo le voa asbe mi mekple alo mi srechu de vi menenemo ta na le sengba na nyebe vi wa de mesio la mele mesio globe ye srechu to gbe akosu gbogba be kala to le vovo na enuya medakpe na be ne khoji gbade mele ba bia oji yige kekeke voa akpomanya glo ne mauli komla dogbeda mauli komla dogbeda 10 cedis ye nam Joseph darabo Nena Joseph Darabo Nenami 10 cedis James okay James Sabat 10 cedis Amesimaku Naomi 10 cedis Samson Kwesi the Ku 10 cedis Wilson Kojo Haji 20 cedis Yene Make Perpetua Beatrice 10 cedis William Pogo 6 cedis Joyce Yaka 21 cedis Kosi Avoyi 20 cedis Stella Fiaga 10 cedis Dora Amenui 10 cedis Kofi Boha 15 cedis bada ko manya gbo na mesia metepe ya yiye demo ne gboto bo matwe hesero beto gbi akoso adela ne nyi chokosira egbo na gododolenti ebe na nyuna mesia bye bye Truly African.